carstvo blagodati. Radosna vest o carstvu. I prohođaše po svoj Galileji Isus, učeći po zbornicama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć po ljudima. Matej 4:23. I otvorivši usta svoja učaše ih, govoreći: Blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Matej 5:2-3. Kao nešto strano i novo odjeknule su ove reči u ušima iznenađenog mnoštva. Takvo učenje bilo je suprotno svemu što su dosad čuli od sveštenika ili rabina. U njemu nisu mogli da nađu ništa što bi laskalo njihovom ponosu ili pothranjivalo njihove slavoljubive nade. Ali iz tog novog učitelja zračila je snaga koja ih je očarala. Sama njegova prisutnost širila je miomiris božanske ljubavi, poput cveta koji širi svoj miris. U mnoštvu okupljenom oko Isusa bilo je pojedinaca koji su osjećali svoje duhovno siromaštvo. Bilo je duša koje su suočene s njegovom neporočnošću osjećale da su nesrećne i nevoljne i siromašne i slepe i gole, pa su čeznule za blagodaću Božjom koja spasava. O siromašnima duhom Isus kaže: njihovo je carstvo nebesko. To carstvo nije, kako su ocjenjivali Hristovi slušaoci, prolazno i zemaljsko. Hristos je ljudima otvorio duhovno carstvo svoje ljubavi, milosti i pravednosti. Oznaka Mesijinog carstva je sličnost sa Sinom čovečijim. Njegovi podanici su siromašni duhom, krotki, prognani zbog pravednosti. Njima pripada nebesko carstvo. Iako još nije bilo sasvim dovršeno, u njima je otpočelo delo koje će ih učiniti dostojnima da dobiju deo u nasledstvu svetih u videlu. Svi koji osjećaju duboko siromaštvo svoje duše i shvataju da nemaju u sebi nikakvog dobra, mogu dobiti pravednost i snagu gledajući na Isusa. On vas moli da svoje siromaštvo zamenite bogatstvom njegove blagodati. Mi nismo dostojni Božje ljubavi, ali je Hristos, naš jamac, dostojan nje i u stanju je da spase sve koji dolaze k njemu. Ma kakvo bilo vaše iskustvo iz prošlosti, ma koliko bilo obeshrabrujuće vaše trenutne okolnosti, ako budete došli Isusu takvi kakvi jeste, slabi, bespomoćni i očajni, naš milostivi spasitelj daleko će vam izaći u susret, zagrliti vas rukama svoje ljubavi i ogrnuti plaštem svoje pravednosti.